Assalamualaikum Saifku. Semuanya baik-baik aja kan? Hari ini aku mau baca surat Atin. Atin artinya buah tin. Jumlah ayatnya ada 8. Diturunkan di kota Mekah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa razaqnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alayhisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahu